mana vai papo, mana vai tonu, mana vai papo. Ia palolo mai tatou lima, ia tanga o le lima tau matau, toso, tas, lua, tonu, pa. Ono e mo tatou ta o fo nei o le H o le health physical education wa tu sa le ba tatou tino le fai tu ma tu para boli e wa tu fa ba sti ai mo timi nei o ma o tom lo ko le tatou lo ni outcome e sa tatou no po si aki ka ko lo ni outcome ia tatou avino tatou le so ia 6 oka sela lava ia me se lau le pusa apon fai ma exercise o ka ha ko fai ia alka ko learning outcome la le fa to ia 6 o ka ko HPE le pe fa sa mo ta o le soifua maloloina ma nga o yo ingo o le tino le tatu sengo ma o tatu tatu no lai mene to fa mai for diseases. So let's have a look at this one. Oh my, diseases. Okay. Oh, sorry. See, now say the word diseases. Say the word diseases. Okay, disease. Now let's read the background information about diseases. It says disease is another name for a sickness or illness. Diseases can be non-infectious, which is a lifestyle diseases that are not passed from one person to another, or infectious diseases. But it will have to is another name for sickness or illness. And how many types of diseases are given there? Non-infectious and infectious. Fa'amai. Pipisi ma fa'amai. Le pipisi. Okay, so let's move there to this corner here. But what is the learning outcome of that lesson? I wonder. I have the learning outcome here. I put it up there. Can you see the learning outcome? What we are going to do in this lesson? Where it says we are learning to explain what non-communicable diseases or NCDs are and their causes. Now there's another new word there. Okay, non-communicable diseases. Non-communicable diseases is also known as non-infectious diseases. Okay, so non-communicable diseases, the same as non-infectious diseases. So what are we going to do? What's the keyword? Focus on the keyword. What is the keyword? Explain. Fa'amatala, fa'amai. Wala tato fa'amatala ina. Me no fa'amai lepis. Maola to mafua. Fuanga pole. E mafua le tupune meo. Fa'amai lepis. Okay? Right, let's move this over here. I can get your right fa'amai lepis. Let's have a look at this one. Where poster there? Where poster there? Let's look at this poster. Well, poster there, which we're going to focus on. Here's your heart, the liver, the large intestine, the small intestine. It can be either the heart or the liver or the lungs. We also have bone cancer, right? So, if you are looking to your mama, there.
Na i ho mama. A fela e lo fatu. A fela. Fasino mai. Fasino so tini talane. Fasangai. This is my heart. Okay. What about your pancreas? And your, what is called the liver? Your mea mai resa tonu moa. O tātou tonga o mai te tonu. Okay, we need to understand that. Awai latu me tu pai te whaamai. Okay. So, have you come across with some of the diseases? O ala ni whaamai, tātou te loa, o ni whaamai. Le pipisi. E le pipisi. Sasonga. At COVID-19, se whaamai pipisi, pos whaamai e le pipisi. Pipisi? Pipisi. So, pipisi la whaamai. What is it called? It's a communicable disease or infectious disease. O ngara whawhana pisi. Ai fui whaamai. Alisu na whaamai ti ngaro. E pipisi. Se ki ngaro tora whaamai pisi api au ki ngaro. Pipisi, what do you think? Ala fo me mafua nei whaamai. Right, let's have a look at some of these diseases. Okay? Before we go for disease, let's have a look at this video. Let's watch this video. Hi, I am Dr. Flu. What can I do for you? We each have a chronic disease, and we're worried the flu viruses might attack us. Can you protect us? Well, I'm glad you're here. Let's get you vaccinated. You are now protected. Yay! Hey, I have spotted our targets. Let's attack them. Ha ha ha! You cannot escape now. We are now shielded and protected from you. Good job. You've defended yourselves very well. If you have any chronic disease. Lata rina mata nei video ni tō mata. Wa whaamai nana whaari atu. Whaamai pipisi po ni whaamai le pipisi. Were they communicable diseases or were they non-communicable diseases? You need them. Well, let's have a look at this. Let's have a look at this picture. Yeah, on this now whaamai tātene. Very common diseases, especially here in Samoa. Very common. Yeah, let's have a look at disease NCD. What does NCD stand for? NCD. What does it stand for? It stands for? Yes, it stands for non-communicable disease. Non-communicable disease is also known as non-infectious disease. Now let's have a look at the list. The first one, diabetes. Oh, let me go diabetes. Have you heard? What's the first time of diabetes? My sugar. My sugar. Tell Samuel, my sugar. I'm Mr. Pacific. Lala for my sugar. For my stimuli is just a brief. Like too much sugar. Tell the sugar tino tato. Ele fa pela well. Ai sugar no. E mea ai e mo me sugar pe fa wing. Pa in so se me sumalia. Pa in. I miss it for mea ai the most starchy food. I miss it mea ai me ka mea ai masoa po starchy food. Me e masoa le me e tau tato me ai pa anu i le talo me ai na o me na la mo the saliva convert those starchy food to sugars o me no la mo se falava pa se te tano la fa o me la mo por falava e fa no e alu lo fa what taste was sumalia and taste o no fa o tu no so o me ai foi na mo for suka ele fa pera na fa wing por le ice cake por le skulimi ke fa pe o no me ana mo le hai e mo foi le laisa
o mea ai a whaamaso. Ma so wā, no wenga o le soi mea mafuanga na whaamainga na mai suka. E le ana, a wā ai mai suka, lono mo tele le suka i loa, i rau toto. A le suka na tauna alu sela rau tino e maua o lea. Le maa lose ala wa stako me le pa, o le mwhaingari o cells, maua le ma. Another disease, high blood pressure. Toto mawalunga, hypertension. Toto mawalunga. Mafu ango toto mawalunga. Ola mele nui. Ola. Ole ula ula. Weba sisi ula ula. E ula ula sisi to ainga. E ula ula. E ula ula whapena. Ia whai aua wela whai. Hei, tō ula 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 e maua e oilea. I toto maua, mawalunga. Ia, o lesi hoi mafu ango e maua e o toto mawalunga. Ia wai vai. Tamarea. Obese. E maua e oile. Tino pua. Ala pua te le malo solo. Tau sami. E maua e oile. Toto maua. Lunga. Obese. Ia malito angara oia e masima. Not just masima for ele. Ai mea o amea e ave masima. Banana chips, o e pepa banana chips. E o twisties. Mea ke wha fia le onga. Ia. Mafu angara na maua tātou la. Toto maua. Maua lunga. Ia, mai fatu. Mai fatu. Lea. Ben mai fatu lea. Ok? Lo fatu lea. E matauria le fatu. It's the pump. O ia naure. Le ola nau tātou wa o ia te pamuna lea. Le toto. O ia te pamuna le toto. Ala fo mafu angana mo mai fatu. A fatu sisi mai fatu. La le unga. Ala fo mafu anga. Lea. O le ula ma le tau sami I mea ai nga oa. We vai. Oka. E fie te tātou Samoa. Tau sami mea ai lo lolo. Lolo size tu. Turkey tail. Lo me ko mamo lolo pe ali lolo. Le mangi se mea ai. Ali lolo. Okay. Now, let's put this soaking up here. Relish. Olha, lung cancer. Oh, mama. E te mana vai. Mama e ima tu e fai tita COVID-19 ke ia wo ye. Oi, don't. Aua. Fai tita toma ala me mafu ai le lung cancer na leanga mama. Olha. Or smoking. Ula. Na winga. Ai se to ai ngau rola fai aua. Fa sino I fa mai e mawaia. Okay? Mawaia fa mai. So don't. Ia o lisi wha mai. O le ngongu. Wawe sisi ai. Tuma. E ngongu tama. A sa pikau. Seku me wha pia. Whaku pe ok. Ska mai mi ngoia kwa whaku. Ngongu. Whaku pe wha mai. Wha mai le pipisi. Alara ma fuanga ngongu. Area. Meat. O le pia foi. Ia ma le tau sami ale ano manu a mesare meat. Fio to anga ai le se exercise. Ia bala mete vai tisa so pe kau sa vali ma va pe mai folinga a ke va kupea. Wa lo fa fua ko ia. O ka fa ngi fa pa. Okay, and the last one. Liver. Or tato liver disease. The liver. Yeah. One of the very major organ. Le tono tato. E tato tino. Okay. Ele o le liver. Ala mafu ango le liver. La fa samo le liver. O liver o le ate pere ai. Ia fisiru to mapa fa samo le liver o lo ala kolo kwa fisiru. O nisi ne mafu anga le na. Mo tato fa malo liver cancer. O to anga inu. Inupia, yes. Inupia, il mere mau. Leanga. Leanga tatu liva. E moi. Leala se fofo. Leala se fofo mo tatu mo ni mau fa ma. Leala se fofo. Fa ma to la se fofo. La se fo la mena mata ma tatu
exercise den fa nei olea a malustino to anga te fa malusi malustino pe a ko ase I tula foi pe to su minute na ile tula o fa malusi malustino fa along upe Loa, ia to anga to malustino to anga savali me tamo ia me sta tu ai a to anga fe aula to anga fe aula fa foto fa be samle fale to anga fe to fe. Yeah, that's an exercise for you. Okay? But let's have a look at this one. Leo, te mana ia mea ai. Na sua ini mea ai ta wau mai. Fau toi na in malu ta to no tau sami fai ti fa mai le pisi. Wa fo ma te le to no pelo su le menu le. Fia ai ni. Fi ko ma. Yeah, ma wela oi mai. Ole ma wala o mai suka. E vai pena falar vai mo. Ia ai fula vai mo uma o vai mo no mo le ngu. Ko mo el mai fatu. A pe mana ia ta foi tão sami sau fai. Mai pena não, sau fai. It's tão foi lá então mai tina ai ina ai. O yo me na ta mai to fa fo mai. O me ai ro fa tonu ma fa ria tu ma le su me ai peli. Fa tu ina o to mo to ai nga to ma to te tau sami ai. E leia in ele mo ai ta to le mai le peaceful non-communicable diseases. Mai dan vai te no fa mai suka. To mawalunga, mai fatu. Mai mama, ela foi tu ina ia. Me foi tu ma to fale. Natural food. Ora o mai tu na ma to fale ia. E me ai nei. E ma lo sila la ia le. Ma lo sila ai le. No, donna win. Tamale le fie tel tato. Ia nga. Sai E fast food na. Ia la solo que sama kaya mun ka me fa ka mo ko television. Ia aia, ma na ia la ai to anga fo ina ma tato fa na we ai me ai. Tomo fie, awai e mau tu tato. E pa venga be fua. Ia. Wala wa kere ia be fua na. O fa fua fo. Esa mota mai eu stai. A fer to anga fo tu la toma tu tau sami me. Na ia fo e ku fua la ka mekinga. Au ka me fua fa para e un coke. Oh yeah. Yeah. So replace your Coke with the coconut. Yeah. Replace your burqa with banana. Oh yeah, and your cook. And your cucumber and papaya. Anyway. Okay, see, I told you. Do you like that? You're 6. Yes. That's it. Taulan. And yeah, and the pumpkin. Pumpkin e fai ele supo. E fa mai eu so eu fa pala ngara mau kingo le melgin. Oi, oi pumpkin. This is the pumpkin. Olha. Avocado. Avocado. No butter. Okay. But this. Tamale, lewa. Mana e fai ele tato sanguisi. E me falawa. Tunu la malea. Kumpa. See? Very, very delicious. Nei ale manoni le ai. Ia, batura ma baila. Kai fai dinga. Ia, en faina ai sakafa. Ia, faina te foi. Ese faina ma ko assessment ma ko vai. Ia, oka. Mana io tatu me ai rei tawala nei tatu atato. So ala te ai ma to tau sasami me ai fa fruits and vegetables. Ele tau mate. Dale toi mo tatu fa ma inta to tiri ia tatu assessment la po tatu fuatanga o ida tu loi o tamai te sa fa longo le rei tatu le sona tu ta fa longo le rei e tatu assessment e fula wapi se me sa maka le se me tatu assessment fa mai fa tu numa right non-communicable diseases or communicable diseases Rovina, la wei de sofa mai e ono le sofa mai e avatu.
ai tusi lai oi I ia wanoia po se wha mai pipisi communicable diseases po se wha mai ele pipisi non-communicable diseases. Okay, let's look at the first one, or the flu, diabetes, or the COVID-19, no we say ngelo lang, or the asthma, that's what they lava mana was kau le aula mana has asthma. Yeah, let me to put out the two to like back away lava mana epipis. Yeah, so miso if tau mangai o kala miso ya o ke tupanu be malasti ha ya pa ipo se fa mai pipisi po se mai le pis liver disease amarate le te la venu ma fu mai va ngai tau ma fa ava marusi pio va ngala sa ri la rita se la fasilio la roi o ila na le afo lengo na le li o tan sa i fa mai. The following is a good way to prevent non-communicable disease. O meilano, o se awala le ya le whaititi aida. Whaamai le pipisi. To say the letter A, eating more salt. To anga e masima. Ai masima, ai mea ai lai ona, mea ai onga. B, eating more sugar to anga ingu wing apaingu ki mea ai te sugar. And the last one, eating more vegetables and fruit. Fasimora itamaya. So ai mea woka ka pisi niu esi. Okay? Lava tu la terminei pe 3 minute. Fai tatu assessment. Fela red pen. But a red pen, put out a pair for sweet what him salty. Be for long red pen. I'll kill bell TV. Okay, first one, flu. Communicable or non-communicable? Communicable. I will write C D. Say C D. No, communicable disease. Epipis. Diabetes. Pipisi. Le pipisi robinga. And C D. Yeah. Punga COVID-19 le vising a little lang. Pipisi. Pipisi robinga. C communicable diseases. Yeah. Asthma. Sela. O sela me malis o pipisi aku lau sela. Yeah, robinga. And C D. Yeah. Miso. Pau mai fora miso lenga vese kako. Pipisi. Robinga. C D. Yeah. Liver. 6. Liver disease. Ai upia au. Mai le liver oi. Pe upia ia oi mai le liver. Pipisia. Ele pis longa and C D. Okay. And the last one, you were supposed to circle only the letter, okay? Ferranbe is a good way if I see Temea, if I'm in bis. Come on. Is it A, B, C? C. Okay, let's circle. Okay, C. Yeah. Olea la seisi ese mai mea olea la seisi a tatou a wala foi pui e tatou mai nei mau wha mai. Nase, pate mai, olea. Nase wala, olea. Tatou homework la tu la whaunga tatou homework. E sa tatou. E sangi e tanu lau telefoni. Vili e SPC Pol TV 1 FCD le tatou homework lea. Fa sa. Ona fa mai le FCD homework. Fa pea. Tusi mai sau mafuanga. Nā lai o na whaia. E le TV tasi.
o le SBC TV1 le poloka lame o le fika fou. Tusi mai no mafuanga. E ke mafo, whamakara mafuanga. Sange ebi TV1 le. O le mafuanga la, e tiro na o e fefoi. Ta tole sona ni whai wha mai le pisi wha mai pisi. O i ngai mo mai lau tali. O i nā te tiro o, pai tangata e mai fika fou. Ti tiro i matamata e. Lal so tanga. O le vahanga i o le fika fou. Ma i matole sona lea. Lal so tanga. Le lau o loa. Ma fua angala le ene whai le fika fou. Ona, e sauro i lanu. Ona, masalo ai ona. Vai. O lau homework la, te mea e lea onga. E hai fure, e te alore a vil tofa ia onga. E loa tula hau te mea e ia onga. E na i fure tofa onga e tau te mina. Al te mea e lea onga. E kusira homework. Ia, na vea teacher, te mea e lea onga. Vai pakule teacher konga le fauda homework o ko manga ia 6. Ora kura ia, se menga la homework wa harenga fai. Mo mai. Ai mo te minei. O la se mesa o ina tatou. Tatou reflection. What have you learned from this lesson? Have you learned any new thing? Of course, you should have learned about diseases, what disease is. You learned about the 2 types of disease. What are 2 types? 2 kinds of disease. Communicable disease and non-communicable disease. We also look at some of the very common diseases here in Samoa and there. And they're what? Their causes. And of course, we also look at some of the preventions that we can do and the food that we should eat. But for now, year 6, I think our time is up. Good day and see you next time. Thank you.